Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hadian da kajingwan ban penyaso da kikatu kat ningut kinong yalam bahakmat jong ka parti NPP na umsning constituency sya ka parti HSPDP kala nang penklain bat yo mensiam syu ya ukertong ka HSPDP ba primsan makado kat ba ka election jit nong mikmat sying dorbar thawain ka jella house nam arjar arpaulai kala dangjan ka parti Hill State People's Democratic Party lanika HSPDP na umsning constituency kala dang kham klain syu hakabaki katu kat ningut ki balawan ban penyaso sya katai ka parti ki kentup yo ba ribok harpran Presiden Youth Wing uba dondor marbanyang organizing secretary uba Tarson Nongkse working president uba SP Nongbet treasurer lembat da ki spangut ki nokershan jongki ya kitei ki balawan ban penyaso lapriang burom hakajing yalang balalong haka arpulai tarik nailur da u Presiden rangba ka seng HSPDP uba KP Pangyang haka jingdon rengkat uba Primson Makdo kertong ke HSPDP na umsning constituency, uba PB Seliang Presiden ke HSPDP Ribhoy, uba Martel Mukim MDC Barim ke HSPDP na Mauken Row constituency, haka jingdon rengkat kinong yalam bat kinong mikmat jong kaseng, lambat ki pajba nong kershan jong kaseng HSPDP. Bat haka tei kesengi la yoru ban pli ya ka office trekam jong kaseng, kabadan haka sinong umjarasi. Nakayang ketua kong youth president jok NPP ngam siapa kado kaba ngami nak NPP dah kaki yasniu pano andre ngari sinai baka HSPDP kalong ka parti kabalawanra ya kecela Meghalaya mereka menginong ya katenkin bahari rajong kakomon ngiye ya kali ngayower na ya baro habang iong bag hari na jong katumon kadai tang ka parti sing kepala anong hari na jong katumon ngayower yapi kiba dia donang bani bagi bangsin don kiba snap ya ka social media ngayower yapi balapiet ya ka celabat ya ka ri ka et jongi snow ha banja kersan manpai mat sa HSPDP ba bobun di para loyale ikotong isekre sele samai bagi orang yang di bumi kandidat pilihan nomor nilai itu begini nanti bumi kandidat nanti tahu bumi berapa hari kamu ber nilai ada berat nelorin bersyakli di nana mengenai dia nana siapa yang hamuan itu tu mengajar mejikan bangsa sebelum dari depan Pak Yesus seperti kemudian kalau mejikan jumpa mereka penting Indonesia nah itu biar ini saya akan menjadi betul kasih kesian lebih baru sih kata yang form di ini kabuna itu yang berapa dari kawasan ini dari dulu hasil fair nah kita di Ukraina persyaratan bagi tim yang dari dua strain ini yang seperti ini. Kalau yang berlucu, ya kan ini apa yang kita coba jadi ini. Itu contoh yang harus kontrol. Oh bukan ini, bangun dari rentak, total. Tosik kapasiti nilai HSPDP NPP biasa haju kumbalaknya kumbalakong. Semua pergi, kawan bergesam pergi, tongai tapi bagai ketak jong kecil kemen jadi jong. Jaga bagi lawan esok agar kita SPP boleh hilang jong Pak Pinson dari lagi tongai. Dari bui dari si sakit rumah, bah lembah yang kini
press bagi media ini jogi kin penberasa kali besi orogowei berjalan kalian bahkan National Party NPP bagi jiwa harus kata di secara meroi kita mau makin lebih mau makin bahkan kasih kirastan maluan hak regional party SSPDP parti pemerintah mana parti nasa IG dan dari SSPDP council kata dari kasih saat ini mau kasih koleksi mau di paru di dalam di mana maksudnya banjir kata dan mereka kasih kayak mengaku bantu tam lagi di poin kembali kok kayak ini ke parti SSPDP kapaan di batasan yung umangin hoping jumi railway kapalay ibahat Brinson kita di lain ni yung aming parti na tapos